Hai geng, perkenalkan Keyboard Warrior. Sakit kepala sebab kawan type keyboard macam ni? Jangan risau geng, jom kita buat Keyboard Warrior ni. Guna Arduino Nano sebagai brain of the system. And then kita guna relay ni untuk kawal DC motor. Lastly, kita guna 2 servo motor. Set up all the wiring and project is complete. Alright, letak botol termos ni dekat dengan motor. Untuk hidupkan sistem ni, kita perlu buat programming. Dan inilah hasilnya. Tekan keyboard dan kalau penat, rehat. Kalau lapar, makan. Kalau stres, jangan hentam keyboard. Ctrl plus Z pun tak boleh undo emosi. Alright gang, tu saja. Bye.